kuzwa i-devolution fund angazi bengicela ukuchazelwa kabanzi bebenxeme naye benilahleka yani ukuthi i-devolution fund leliyani imali ebeliyithola before ama-funds lawana ayephiwa ama-local authority kuhlukene njani because mina engicebuzisa kwami ukuthi i-devolution ayedwa ukuthi ayingaqalisi kahle kumele imanejwe i-PC i-provincial metropolitan council but nxa bengabi khona kuzawuthiwa i-devolution fund njani and my point futhi kusisithi khona sizakuthi i-devolution fund abantu bangikhona abangasweyi in omele bayimanage angazi ukuthi mina libona njani and again mina ngibona ngani uma sikhuluma nge-devolution thina as igwanda ngaphansi kumele ngama-resources ethu esilawo sikwazi ukuziphumela up with imali then sibe such a percentage esihambisa ku-central government lethi sibe sesizimanejela yini ama-resources uyabe sesiphiwe those powers ukuthi as i-Matabeleland South we come up with the decisions